namhla ntambama kholwa ilizwi likaThixo liphilile, linamandla, libukhala ukudlula inkemba esiyinhlangothi zombili. Indaba leyo ayifuni imithi, uyezwa? Uhlupho lwakho kalufuni inyanga, uhlupho lwakho kalufuni idokotela, uhlupho lwakho kalufuni isangoma. Kholwa kuJesu weNazaretha. Uyakholwa ntambama ukuthi uJesu angakwenzela isicelo senhliziyo yakho na? Uyakholwa yini ntambama ukuthi isifo sakho seminyaka singaphela khathesi? Uyakholwa na ukuthi uJesu weNazaretha angathethelela izono zakho khathesi? Kholwa. Haleluya. Akube kuwe njengokukholwa kwakho.
Zihlobo ezithandekayo, siyabonga ukuhlanganiswa ntambama singabaphilileyo. Sesifikile esikhathini sokuba sifunde ilizwi lanamhla ntambama. Singakaqhubekeli phambili, asicimezeni sithandaze. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe. Siyakubonga ukwelusa kwakho Baba okuhle kangaka. Usivuse singabaphilayo Baba, sabona ukuphuma kwelanga. Namanje usivumele sabona ukutshona kwalo. Igama lakho malibongwe. Nansi inkonzo yakusihlwa Baba osifikisa kuyo. Sicela ukuthi uvule inhliziyo zethu sizwe ilizwi lakho Baba. Khuluma phakathi kwethu, khuluma siphile Baba. Khuluma kulunge. Khuluma Thixo wami, siyakuthanda ukukhuluma kwakho. Baba uchilo wathi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni wakho. Sifuna ukuphila Baba, siphe isinkwa sokuphila isilizwi lakho. Bese uselula ingalo yakho Nkosi, uvule inhliziyo yabantu bonke abezwayo abalaleleyo izwi lakho khona manje. Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe, wenze njengokuthembisa kwakho Baba, uqinise izwi ngezimanga nezibonakaliso ezilandelayo. Uphilisa abagulayo, uzale kutsha, ungcwelise, wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Usebenza imisebenzi emkhulu kubantwana babantu Baba. Sibongile Thixo, lokhu konke sikushiya ngokukholwa. Sicela ngegama lika Jesu Kristu umsindisi owafa wavuka ophilayo kuze kube phakade. Amen. Zithandwa zami, siyabonga ukuba siqhubekele phambili ngesikhumbuzo sePhasika. Phasika liyakhulula. Thina esalihlatshelwayo nguKristu Jesu. Haleluya. Uvukile umsindisi, yatshela ingilosi omama labana yathi amukho lapha. Uvukile njengokulokho akutshiloyo. Haleluya. Sibonga kangaka ukuhlanganyela leZulu. Amen. Kunjabulo nesenzo sokuvuka kwenkosi yethu Jesu. Ingilosi zajabula, iZulu lathokoza, nabafundi bajabula. Nathi ke siyahlanganyela kuleyo njabulo. Kwakunjalo nje ngalimihla le, kwakumnandi kubazalwane. Yebo uKristu wayengazibonakalisi, wayengaveli obala njengalokho ayekwenza engakafi esiphambanweni, kodwa wayeziveza. Glory to God. Wayeziveza kulabo ababutheneyo. Amen. Ngoba uthi yena, lapho kubuthena ababili noma bebathathu ngegama lami ngikhona phakathi kwabo. Haleluya. Manje ke namhlanje sizake sikhangele kwenye indawo lapho uJesu aziveza khona abantu bebuthene. Glory to God. Namhla nathi njengoba nasibuthene, nani likhona lapho khona. Zwana sihlobo sami, uJesu Kristu ukhona khona lapho. Haleluya. uJesu weNazaretha, yenalo ovuke kwabafileyo, ukhona khona lapho. Yes, ukhona uJesu, ukhona ngoba sibuthene ngegama lakhe. Haleluya. Namhlanje njengoba uJesu sibuthene, uJesu ekhona, kukhona zasenzela khona. Ngiyakholwa khona lokho. Kalandi bantu afika yekele kuphela izinto zinjalo. Hayi, angathola abagulayo uyabaphilisa. Angathola odinga ukuthethelelwa izona zalwe kutsha, uyamzala kutsha khona lapho. Angafumana onhliziyo yakhe izinikele, uyazi inhliziyo yakhe ilungele ukungcweliswa, uyamngcwelisa namhlanje. Angathola omunye olindela amandla kamoya oyingcwele, uyamgcwalisa ngamandla kamoya oyingcwele. Konke kuyenzeka nxa uJesu engafike ebantwini. Hawu, sisezikhathini ezimangalisayo. Nawe ke mhlobo wami, asihlanganyelane kulokho. Thola nawe isakho isibusiso namhlanje, ngoba lapho kubuthene khona ababili noma bebathathu ngegama lami, uthi uJesu ngikhona phakathi kwabo. Haleluya. Asiphathe namabhayibheli ethu sifunde ilizwi likaMlimi. Namhlanje sisencwadini kaJohane chapter 20. Haleluya. Incwadi kaJohane chapter 20. Siyafunda kuverse 19. Incwadi kaJohane chapter 20, siqale ukufunda kuverse 19.
Asifundeni izihlobo ezithandekayo, inkosi sibusise sonke. Ngalolu suku kusihlwa olokuqala kwesonto, iminyango ivaliwe lapha abafundi behlangene khona ngokwesaba abaJuda. uJesu wafika, wema phakathi kwabo, wathi kubo, ukuthula kube kini. Haleluya. Nansi simanga sihlobo, uJesu sevukile lapha ke. Kwakulilanga evukile ngentambama efananayo, abafundi babehlezi phakathi endlini, bebuthene phakathi behlangene khona ngokwesaba abaJuda. Kwenzeka isimanga, lithi iBhayibheli, uJesu wafika wema phakathi kwabo, wathi kubo, ukuthula kube kini. Iminyango yayivaliwe, babevalile ngenxa yokwesaba abaJuda. uJesu Kristu uyafika, zithandwa zami. Khathesi so ngoba sesikhulume ngegama lakhe, sefikile. Haleluya. Inkosi ikhona phakathi kwethu. Lapho khona mzalwane, lapho khona sihlobo sami, lapho khona unabantwana bakho yini, lapho khona unabangane bakho yini, lapho elikhona khona lapho. Akudingi uyavula umnyango ukuthi angene. Hayi, kodwa uJesu Kristu lo esibuthene ngaye, ngokubuthana khona lokho kunje, usekhona phakathi kwethu. Haleluya. Angafika sihlobo, konke kuyalunga. Igama lenkosi malibongwe. Siyajabula kusihlwa, sikhonza nenkosi. Ya, sikhonza nenkosi kule simo esinje. uJesu uyamangalisa, ukhona phakathi kwethu. Amen. Wafika uJesu, zithandwa zami, enguKristu ngale kwesiphambano, ngale engakavele enyameni, eyilizwi likaThixo, enguKristu. Wafika kulo Shadrach, Meshach lo Abednego esithandweni somlilo. Phakathi emalangabini bathe bengenile labana majaha, uKristu wavela waba ngowesine phakathi kwabo. Lapho kubuthana khona abantu ngegama lakhe kuphela, uyafika. Uthe sefikile, kwenzeka isimanga emlilweni khonapha, umlilo waqanda mo. Kwathi ubukhali bomlilo bachuma, ubukhali bomlilo baphela nya. Haleluya. Ngoba kufika inkosi yamakhosi. Haleluya. uJesu angafika, izinto ziyalunga sihlobo ezithandekayo. Namhlanje sefikile kanje nje, konke ukuhluphayo kuyaphela, kuyalunga ngoba uJesu sekhona. Haleluya. Kakhulu kangakanani kulesi sikhumbuzo sePhasika, kakhulu kangakanani kuzona lezi zisuku lapha zibonakalisa khona kwabakholwayo. Kulintambama, zithandwa zami, inkosi uJesu uzaziveza phakathi kwethu. Amen. Uzamazi ngomsebenzi azakwenzela wona. Kholwa uzabona isimanga. Haleluya. Verse 20. Sechilo lokho wababonisa izandla zakhe nohlangothi lwakhe. Abafundi bathokoza bebona inkosi. Uyabona ke, esithi yena ukuthula okube kini, bamangala abafundi uJesu seme phakathi kwabo. Uyazi mani, inkulumo yayiqhubeka yathula. Glory to God. Sefikile umsindisi, sefikile uAlpha noOmega, imvana kaThixo esusa izono zezwe. Ufika phakathi kwabo nje. Haleluya. Uvela chumayeza abantu khonale eHades. Haleluya. uThixo uyamangalisa zihlobo, uJesu uyamangalisa. Nangu uyafika nje, uphetha amakhiye okufa neHades. Haleluya. Yikho namandla la awatshoyo, wathi ngiphiwa amandla wonke asezulwini nasemhlabeni. Glory to God. uJesu efika phakathi kwabantu, uthwele amandla wonke. Uyabona, uJesu uready ukwenza iphi na iphinto ayitholi khona phakathi kwabantu. Into yona leyo ehlupha abantu abathola bebuthene, unamandla ukuthi ayisebenze. Amen. Lalela mhlobo othandekayo, akahlulwa lutho uThixo. Njengoba uJesu sefikile kanje, konke sokulungile, konke sokulungile.
Hallelujah. Glory to God. Konke sekulungile. Uyazi ngutshele into zonke sezilungile manje. uJesu ufikile. Usekhona onamandla wonke asezulwini nasemhlabeni. uJesu usefikile. Owanqoba ukufa, wanqoba ithuna, wanqoba ukubola. uJesu weNazaretha. Hallelujah. Ongabanjwanga lithuna. Usefikile. Konke sokulungile sihlobo sami. Konke sokulungile dadewethu. Konke kulungile mfowethu ngoba uJesu usekhona phakathi kwethu. Bamangala abafundi lithi izwi likaMlimi bathokoza beyibona inkosi. Hallelujah. Verse 21. uJesu wabuya wathi kubo, ukuthula akube kinini. Njengokuba uBaba ungithumile njalo nami ngiyanithuma nina. Setshilo lokhu wabaphephetha ngomoya wathi kubo, yamkelani umoya oyingcwele. Labo enibathethelela izono bayazithethelelwa, nalabo enibabamba ngazo bayabanjwa ngazo. Kepha uThomas othiwa nguDidimo, omunye kwabayishumi wayengekho kubo ekufikeni kukaJesu. Nansi inkosi ifika izonika abantu ukuthula. Omunye umzalwane kakho, usizo lunganani, umfundisi kakho. Kubi ukulova, kubi ukuyekela uhlangana njengabanye bebele bahlangane, wena bese uphuma uhambe. Wena ubusuzenzele zakho izinto ngesikhathi senkonzo. Uyabona? Kubi ukulova inkonzo. Khangela ke manje uThomas, inkosi yafika, inkosi iphephetha abanye lapha ngomoya, kulungile. Inkosi ifikitha kube khona ukuthula kini nampa abazalwane. Ngoba uThixo angakhuluma izinto ziba njengoba eshilo. uJesu wakhuluma baba nalo lokho kuthula. uJesu esenza zonke izinto lezi kulomzalwane ongekho khona lapha. Kubi kulova. Kulomzalwane ongekho khona lapha. Uyabona ukulova kubi? Zenzeka izinto lezi ngakho yena uJudas. Abanye babuthene ngakho uJudas. Sihlobo esithandekayo, khuthalela inkonzo. Khuthala sihlobo sami. Nxa abanye abazalwane bebuthana, sondela. Hlanganyela nabazalwane, kube nobudlelwano, na ube nobudlelwano labazalwane. Musukulova inkonzo, musukusweleka lapho kubuthanwa khona. uThixo ufika ukukhuluma izinto, akhulume nalabo abakhona khona lapho. Uyabelande bona labo, akhulume labo khonapho ukuze babe yilokhu uThixo akuthandayo. Wena uyabungekho sihlobo sami, ngiyakunxusa namhla kulesi sikhumbuzo lesi. Akube imvuselelo kuwe sithandwa sami, akube imvuselelo yokuhamba endaweni zezinkonzo. Kulungile uzathi wena isuku lezi kasikho ezinkonzweni, ngizakwenza njani? Faka isinqumo enhlizweni ukuthi mhla sikhululwayo ukuba siyekhonza, ngizaba ngokuqala ukuyafika endaweni yokukhonza. Angisalovi ngoba kubi ukulova. Bona khathesi uThomas othiwa nguDidimus wayengekho, uJesu efika phakathi kwabanye. Asizwe kwahamba njani. Siqale khona ku24. Kepha uThomas othiwa nguDidimu, omunye kwabayishumi wayengekho kubo ekufikeni kukaJesu. Abanye abafundi bathi kuye, sebemtshela uThomas, sebemxoxela uThomas, uJesu sesukile. Abanye abafundi bathi kuye, sibonile inkosi. Wathi kubo, uma ngingabone ezandleni zayo ubavu lwezipikili, ngifaka umunwe wami obavwini lwezipikili, ngifaka isandla sami ohlangothini lwabo, angikukholwa. Lalela amazwi omuntu. Umuntu ongakholwayo ungekho olova inkonzo. Uyamuzwa uxabana lesimo sonke. Ulahla abazalwane phela ngamazwi la. Ngamanye amazwi uyabatshela ukuthi ayisikho. Ngamanye amazwi uyaphika ukuthi uKristu ufikile phakathi kwabo la. Uyawezwa amazwi akhe amumethe ukuthi ube ngakaveli kuye uJesu. Uyakuzwa khonokho? Ngobuthi nxa ngingakafaki mina umunwe wami obavwini lezipikili, ngasifaka isandla sami nasohlangothini lwakhe, angikukholwa. Uyabona ukuthi kakamboni.
sihlobo sami ngiyakuncenga ngalesi sikhumbuzo lesi, vuseleleka, thanda inkonzo, ungayeki ukuhlangana njengabanye. Fika enkonzweni, khuthala ukufika enkonzweni, ngoba inkosi izafika ikhulume khona lapha, abantu babe yinto leyo khulunywa inkosi. Wena nawe thatha iqiniso ukuthi uyakwenza lokho enhlizweni yakho, umise isimiso sokuthi inkosi ungisize ngizofika ezinkonzweni. Ake sizwe ke verse 26. Ngemva kwezinsuku ezishiyagalombili abafundi bakhe babekhona phakathi futhi, uThomas enabo endlini leyana yokuhlangana leyana. Weza uJesu, iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo, wathi ukuthula akube kini. Hallelujah. Nangu uJesu sefika ke ngemva kwe8 days, ufika enkonzweni njengoba abafundi behlangana noThomas mhlanokho wayekhona enkonzweni. uJesu wafika futhi wakhuluma amazwi, esengene phakathi kwabo, iminyango ivaliwe. Umzimbo lo Jesu uyamangalisa, awudingi uvulelwa, akumelanga aqoqode, kodwa ufika zingenele nje, ukuthula akube kinina. noThomas ukhona phakathi. Verse 27. Andukuthi kuThomas, zisa lapha umunwe wakho ubone izandla zami, zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami, ungabi ngongakholwayo kodwa okukholwayo. uThomas waphendula wathi kuye, Nkosi yami, Thixo wami. uJesu wathi kuye, Thomas, ukholiwe ngokuba ungibonile? Babusisiwe abakholwa bengaboni. Nansi senzo esidalwa yikungakholwa kukaThomas. uJesu uthefika, uyazazi phela inhliziyo zabantu, uyabona uJesu, uyabona wayekhona khona lapho uThomas lokungabaza kwakhe, amazwi lawana akhulumayo ukuthi yena uzakholwa ngokufaka izandla ezilondeni zezipikili nosilonde sisohlangothini lwenkosi. uJesu wawezwa, noma wayengekho phakathi kwabo ngesiqu, kodwa uThixo wazi konke. Nawo inkulumo yakho yonke uJesu uyayazi, akukho into edatshuliweyo engabonwayo uye. uJesu uyezwa konke, uyabona konke, kaboni kuphela, uyakwazi futhi. Khathesi sihlezi phambi kwakhe, so usazi sonke, wazi nezinhlupho zethu, lenkathazo zethu, nezono zakho uyazibona. Manje sisobala phambi kukaThixo ke. uJesu wasesithi kuThomas, bisa-ke izandla zakho. uThomas wambonisa, wasemsondeza ke, wafaka isandla, wambonisa izandla zakhe, wambonisa nohlangothi. Kulamazwi uJesu awashoyo lapho uthi, hawu bakithi, babusisiwe abakholwa bengaboni. Amen. Babusisiwe abakholwa bengaboni. Zihlobo ezithandekayo, kulindlela yasezulwini sihamba ngokukholwa, sihambe ngokubona. Sihamba ngokukholwa. Manje sifunda into enkulu lapha ukuthi babusisiwe abakholwayo bengabonanga. Babusisiwe abakholwa bengazange babone ngamehlo la. Ukukholwa asikho kubamba, ukukholwa siyokubona ngamehlo la, hayi. Ukukholwa kuyikuthemba okubhekwayo, kuyikubona okungabonwayo. Igama lenkosi malibonge. Sihlobo esithandekayo, namhla ntambama ungabi ngongakholwayo. Namhla ntambama ungabi ngongakholwayo. Uhlupho lwabantu ngezindaba zokukhonza umlimo yikuba ngabakholwa. Abantu sebajayela izinto zokubamba, nokuzwa, nokunukisa, nokuthesta, nokuzwa ubuhlungu. Kanti uThixo kasebenzi njengabantu. uThixo kasebenzi njengenyanga. uThixo kasebenzi njengodokotela ohlaba ama-injection.
Umlimi kasebenzi njengenyanga yakini ekunika umuthi obabayo uzungani uzaqhumeka ulimi ngokunathi umuthi obabayo bese ukhola ukubaba komuntu usithi uzaphila. uThixo kasebenzi njalo. uThixo usebenza ngokukholwa. Haleluya. Yona lindlela yasezulwini asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa. Igama lenkosi malibongwe. Ukukholwa kuyafuneka kumuntu wonke oza kumlimo, kumele akholwe. Asizwe ngoba seHebheru asifike khona ngokuphangisa. Haleluya. uJesu utshele abantu lapha, bazalwane bami, uthi yena babusisiwe abakholwa bengaboni. Haleluya. Lanku ukukholwa ke, ukukholwa kuyafuneka kumlimo. Khathesi ntambama uThixo ufuna sikholwe ilizwi lakhe lona leli. uThixo ufuna sikholwe inkulumo yona le. Uyafuna kulunga empilweni yakho, ufuna uThixo asebenze kuwe namhla, kholwa. Amen. Uyafuna ukuthi uThixo akuphilise esifeni sakho, kholwa. Haleluya. Uyafuna ukuthi uThixo akuncede kusizi lwakho olalo, kholwa ntambama. Haleluya. AbaseHebheru 11 verse 6. Kepha ngaphandle kokukholwa kungeke kwenziwa okulungileyo kuye. Ngokubozayo kuThixo ngayekholwa ukuba ukhona, nokuthi uyakubavuza abamfunayo. Igama lenkosi malibonge. Ngaphandle kokukholwa kungeke kwenziwa ulutho kuwe sihlobo sami. Akwenziwa lutho olulungileyo kuwe ngaphandle kokukholwa. Uyabona, ngaphandle kokukholwa awuzuzi lutho kumlimo. Ngamanye amazwi awutholi lutho. Uhlupho lalo, inkathazo layo, imithwalo ulayo, kodwa nxa ungakholwa uzabuyela unjalo. Amhlophe kulabo abezwayo ilizwi lona leli. uThixo uthi nxa usiza kuThixo ozayo kuphela, obuyayo kuphela enkonzweni, olalela ilizwi khathesi ngaye kholwa yena lo ukuthi uThixo ukhona, nokuthi uyabapha umvuzo wokukholwa kwabo bona ababuya kuye. Lamhla uThixo ufunani kuye wena? Uyakuthola khona lokho ngokukholwa. Isicelo sakho olaso namhla ntambama sihlobo esithandekayo, kholwa. Haleluya. Ungabi ngongakholwayo. Nxa ungakholwa awumjabulisi uThixo. Nxa ungakholwa akwenziwa lutho kuwe. Suyahamba ukhuluma amanga usithi ngihambile enkonzweni kodwa akulanto enzekileyo kimi, kanti nguwe ohluleka ukukholwa. Kanti nguwe wena ongazange ufake ukukholwa kwakho kuJesu. Akulamuntu ongela kukholwa, wonke umuntu lakho ukukholwa. uThixo wasenza abantu ukukholwa wakufaka ngaphakathi. Vele umuntu uzalwa elakho, wabunjwa ukukholwa kuphakathi kwakhe. Ngakho ke sihlobo sami, nxa usubuya kuThixo kumele ukholwe ukuthi ukhona. Haleluya. Nokupha umvuzo laba abakholwayo. Haleluya. Njengoba sisondele kuThixo namhla siphambi kwakhe kanje ngelizwi lakhe lona lelo. Haleluya. Makuswelakale ke phakathi kwethu ongela kukholwa. Nxa ubuya kumlimo ungabuya uthi uzozama, hayi, buya vele usithi uThixo uzangenzela. Haleluya. Buya ukholwa. Buya uphelele. Inhliziyo yakho ibheke kuThixo yonke. Buya usithi namhla uThixo uyangenzela lokho. Ungathi wena ngisayazama kuThixo. kuJesu akulingwa, kuJesu akuzanywa. Haleluya. Nxa ufika uThixo uyakwenzela, ngoba akahlulwa lutho uThixo sihlambwa sami. Haleluya. Namhla ntambama uzakuthola okufunayo uma ukholwa. Igama lenkosi malibongwe. Ozayo kuThixo ngaye kholwa. Ofuna ulutho ntambama ngaye kholwa. Ofuna ukuphila ntambama ngaye kholwa. Haleluya. Ukholwe nokuthi uThixo uyabapha umvuzo. Bona laba abalandela uThixo bekholwa namhla bayaphuma belomvuzo la. Haleluya. Namhla ntambama siyathi siqeda inkonzo usuphiwe lokho okukholwelayo. Amen. Siyabonga Jesu. Lowo okholwayo namhla uyathola lokho akufunayo. Ngoba ozayo kuThixo ngaye kholwa ukuba ukhona, nokuthi uyabapha umvuzo laba abamfunayo.
igama lenkosi malibongwe. Hallelujah. Namhlanje ke akuzwe lamadoda la uJesu uthini kibo kuMateyu chapter 9. Hallelujah. Oh, siyambonga uThixo ngendaba yokukholwa. Uyabona ke uma sikholwa abazalwane bami namhlanje sonke siyaphuma sijabula lapha. Siyathi siqeda ukufunda ilizwi likaMlimu umuntu wonke uyaphuma ejabula. Hallelujah. Ukuthi uThixo uzakwenzela lokho okufunayo. Matthew chapter 9. Matthew chapter 9 siqale ufunda ku verse 27. Hallelujah. uJesu esuka lapho zamlandela izimpumputhe ezimbili. Zakhala zathi sihawukele ndodana kaDavida. 28. Sengenile endlini izimpumputhe zeza kuye. uJesu wathi kuzo, niyakholwa ukuba ngingakwenza lokhu na? Zathi kuye, yebo Nkosi. Hallelujah. Igama lenkosi malibongwe. Verse 29. Khona waphatha amehlo azo wathi, akube kini njengokukholwa kwenu. Hallelujah. Verse 30. Athi amehlo azo avuleka. uJesu waziyalisisa wathi, bhekani kungaziwa umuntu. Kepha zaphuma zamdumisa kulelo zwe lonke. Hallelujah. Nansi simanga esisizwayo kumadoda ayiziphofu amabili. Labo ke sihlobo esithandekayo babembonile uJesu bambona sibili. Bamlandela ke ngoba uJesu ehamba elandelwa ngabantu. Babalandela abantu labana. uJesu wazi wangena endlini. I am sure ukuthi amadoda la nathi madoda sicela ukubona uJesu. Bale problem laba bantu banohlupho lokungaboni iziphofu zombili. Bacela ngiyakholwa ukuthi bacela abantu ukuthi siboniseni lapha khona uJesu. Sifuna ukumbona. Bafuna ukumbona ngendaba yamehlo abo. Bayawafuna amehlo. uJesu nawo amehlo abo. Amen. Yes, uJesu nawo amehlo abo. Khumbula phela konke kukhona ezwini likaThixo. uJesu ilizwi likaThixo. Wadala umhlaba wonke ngelizwi lakhe. Manje nanku amadodala afuna amehlo eza kuJesu. Amehlo abo akhona kuJesu. Phela uJesu Kristu ngiyakholwa ukuthi udumo lwakhe lokuphilisa uBhartimeyu baluzwa labo madoda. Zinengi phela izinto uJesu azenzayo ezingabhalwanga lasencwadini lapha eBhayibhelini. Kukhona okunye kwafika endlebeni zawo zolezi impumputhe zakwazi ukuthi mhla simbona kuphela uJesu uhlupho lwethu lwamehlo liyaphela. So bahamba khona besithi ya sifuna ukumbona uJesu. Hathi omunye umuntu. Abazange badinga umfundi, kabadinga ngabazalwane, into ababeyifuna yikubona uJesu. Nxa befika kuJesu bayangena endlini. Nxa bengena endlini kwenzeka isimanga. Bathi bayamkhulumisa. uJesu wathi kuzo, niyakholwa ukuba ngingakwenza lokhu na? Uyezwa? Loba babembizile phandle laphana besithi ndodana kaDavida sihawukele, kodwa uthe sezifikile sezisondele eduze. Kwakungani kazizwanga? Kanti vele uJesu uyezwa umthandazo. Uthi nxa sezifikile uthi emadoda, liyakholwa ukuthi ngakwenza lokhu na? Lalela. uJesu engakabenzeli lutho ufuna linto okuthiwa yikukholwa. Amen. Uyabona ke? Uyabona uThomas. Into leyana okuthiwe khona Thomas, ungabi ngongakholwayo. Uyabona? Nxa ungela kukholwa akwenzeki lutho kuwe. Nampa lamadoda baphambi kukaThixo, uJesu indodana kaThixo. Kodwa uJesu uthi yena ukuze liphile lina kumele libe lokukholwa. Inkulumo yakhe imumethe khonoko ukuthi liyakholwa yini. Nxa lina likholwa kuyalunga ke. Manje nawe sihlobo sami singakayikhatshana nje,
Ngiyakubuza, uyakholwa ukuba uJesu angakwenzela lokho kufunayo na? Nanku umbuzo. Uyakholwa ntambama ukuthi uJesu angakwenzela isicelo senhliziyo yakho na? Uyakholwa yini ntambama ukuthi isifo sakho seminyaka singaphela khathesi? Uyakholwa na ukuthi uJesu weNazaretha angathethelela izono zakho khathesi? Uyakholwa na ukuthi uThixo khathesi angathuma izwi kusihlobo sakho esikhonale kude lapho ngekho khona wena khathesi kodwa uzwile ukuthi siyagula? Uyakholwa ukuthi angathuma izwi lakhe amphilise na? Lalela sihlobo sami, lithi izwi likamlimi uyathuma izwi lakhe, haleluya, abaphilise, abakhulule emigodini yabo. Namhlanje so ungakholwa khonapho lapho hlezi khona, ukholwe uJesu uzaphilisa isihlobo sakho khonale lapho esigula sikhona. Anti siyagula utsheliwe ngakho wena. Lalela, uyafuna aphile njengoba usahluleka ukuya khona nje. UThixo kehluleki, ilizwi likaThixo alibotshwanga, ilizwi likaThixo alivalelwanga ndawo. Kholwa, haleluya, uThixo uyalithuma ilizwi lakhe, uyalithuma limphilise, amen. Libuye limkhulule emgodini lo awele kuwo, limkhulule emgodini wesifo, limkhulule emgodini wohlupho. Ilizwi likaThixo liphilile, linamandla, libukhala ukudlula inkemba esikinhlangothi zombili. Lalela sihlobo sami, nxa elithuma uThixo ilizwi lakhe alibuyeli kuye lingakufezanga lokho elikuthunyelweyo. Haleluya. Namhla ntambama kholwa, ilizwi liza kuyahamba limenzele lowo ohluphekayo lokho wena omkholwele khona. Kholwa ntambama, ilizwi likaThixo uzabonisa imanga. Kholwa ntambama, ezwini likaThixo uzabonisa imanga. Haleluya. Uyakholwa ukuba uJesu angakwenza lokhu na? Lalela impendulo yalezi ziphofu lezi. Sihlobo sami, amadoda ehlupheka la, besidla isitshwala abangasaziyo, bephila labantu abangababoniyo, besizwa inyoni zikhala bengazazi ukuthi zinjani, imigwaqo bayihamba bengazi nobhuqu ukuthi lunjani. Impilo yesiphofu inzima kakhulu, kodwa bami phambi komuntu olamehlo abo khona lapha, kodwa uyabuza uJesu, liyakholwa ukuba lokhu ngingakwenza na? Nansi impendulo yabo. Khonapho ekucineni kwevesi lona lelo, zathi kuye, yebo Nkosi, haleluya, glory to God. Zathi kuye, yebo Nkosi. Nawe namhla ntambama vuma, amen, vuma ngenhliziyo yakho, vuma ngomlomo wakho, nawe chono khathesi wothi yebo Nkosi. Haleluya. Chono futhi wathi yebo Nkosi. uJesu Kristu weNazaretha ukubhekile kanje, uphambi kwakhe phela wena ngoba ukhona. Ngithi ukhona uJesu khathesi. Haleluya. Chono sihlobo esithandekayo wathi yebo Nkosi. Uzabonisa imanga. Zwana ukuthi kwenzekani ku29. Khona waphatha amehlo azo wathi akube kini njengokukholwa kwenu. Haleluya. Akube kuwe ke njengokukholwa kwakho. Amen. Akube kuwe njengokukholwa kwakho. Athi amehlo azo avuleka. Haleluya. uJesu waziyalisisa wathi bhekani kungaziwa umuntu. Amehlo eziphofu avuleka ngoba zakholwa. Amen. Avuleka ngoba zatsho ukuthi yebo Nkosi. Ya, nawe khathesi isimanga soneso sizathatha indawo ngoba uchilo wathi yebo Nkosi. Haleluya. Lalela sihlobo, lalela mhlobo wami, lalela ngiphi indlebe zakho. Namhla ntambama akube kuwe njengokukholwa kwakho. Akube kuwe njengokukholwa kwakho. Haleluya. uJesu weNazaretha, haleluya, waphatha amehlo eziphofu zavuleka khona ngaleso sikhathi. Nawe khathesi khona manje nje lapho kholwela khona brother, yikho kuthatha khona indawo isimanga khona lapho. Uyazi
leso sikhathi ngomzuzu wona lowo lapho ukholwa khona uveza ukukholwa isimanga siyathatha indawo khona lapho khathesi ukholwa so nxa ukholwa that minute ukholwa izono zingathethelelwa khathesi that minute ukholwa isifo sakho siyahamba khathesi that minute ukholwa isihlobo sakho siyenzelwa khona osikholwela khona uyakholwa na hallelujah alubana sonke namhlanje ntambama singavuma sithi yebo Nkosi hallelujah uJesu uthi yena akube kuwe njengokukholwa kwakho igama lenkosi malibonke ake siphethe lapha ke hallelujah namhlanje ntambama ilanga lezimangaliso amen asivulile kuMarko siqede khona hallelujah Marko chapter 11 verse 22 lo 23 uJesu waphendula wathi kubo kholwani uThixo amen uJesu waphendula wathi kubo kholwani uThixo uyabona sithandwa zami ungakholwa isonto ungakholwa umfundisi kholwa uThixo ukukholwa kwakho akubhekise kuThixo namhlanje ntambama ngiqinisile verse 23 ngithi kini lowo oyakuthi kule ntaba suka uphoseke elwandle engangabaza enhlizweni yakhe kodwa ekholwa ukuba kuyakwenzeka lokho akutshoyo uyakuba nakho akutshoyo amen lowo oyakuthi kule ntaba suka uphoseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe kodwa ekholwa amen ukuba kuyakwenzeka lokho akutshoyo kuyakuba nakho akutshoyo hallelujah namhla ke ntambama uzayenza umhlolo wena uyakholwa namhla ngozasusa indaba zakho namhla uzazisusela ngokukholwa ukukholwa kwakho khathesi kusebenzise hallelujah nansi isikhathi esihle sokudiliza izindaba amen nansi isikhathi esihle sokususa intaba endleleni yakho sokususa izinto phambi kobuso bakho sokususa inhlupho endleleni sokususa izinto lokusunduza ezimileyo baba ngokukholwa kwakho hallelujah kholwa uThixo amen namhla ntambama susa intaba zakho ngokukholwa nxa wena ukholwa konke kuyenzeka kokholwayo uma wena uvuma uthi yebo Nkosi noJesu uyathanda uthi kuwe akube kuwe njengokukholwa kwakho uyabona ke sithandwa sami namhla lilanga elihle yonke into esendleleni yakho yonke into eluhlupho yintaba yonke into ekukhathazayo yintaba into ebangela ukuthi kungabi nokuthula empilweni yakho yintaba yakho yona le into ebangela usizi yintaba into ebangela ukuthi ucomplain ukhalakhala so yintaba akuhambeke empilweni sube wazame lokhu kuyala suzame lokhu wabiza udokotela kakusukanga wabiza uanti kakusukanga wabiza usekuru kakusukanga wathethela amadlozi intaba ayisukanga lalela ngutshele wathela utshwala emangcwabeni intaba kayisukanga wavuvuzela igwayi phansi intaba kayisukanga indaba leyo ayifini imithi uyezwa uhlupho lokho kalufuna inyanga uhlupho lokho kalufuna idokotela uhlupho lokho kalufuna isangoma kholwa kuJesu weNazaretha haleluya uma ukholwa ungatsho khathesi kuyena lo ntaba uthi suka uphosekelwa kuyenzeka iyasuswa iphosekelwa haleluya indlela iyavuleka haleluya impilo iyaqhubeka ke susa intaba yakho haleluya namhla ntambama susa ngokukholwa kuJesu weNazaretha susa ngokukholwa chono khuluma memeza itshele leyo ntaba ngegama lika Jesu uthi wena suka uphosekelwa lalela ngutshele uma ukholwa kuyakwenzeka njengokukholwa kwakho haleluya nansi intambama enhle yes intambama yokusebenza kwakho wena sukuma ukhulume wathi wena ntaba suka uphosekelwa iyakwenzeka njengokutsho kwakho haleluya uJesu sekhulumile uThixo sekhulumile seqedile uJehova
uJesu wabaphendula kwenela wathi kubo, akube kini njengokukholwa kwenu. Eqeda ukutsho njalo amehlo abo bobabili avuleka. Kawavulekanga slowly, avuleka khona lapho baphuma bedumisa umlimo. Nawe khathesi uhlupho lwakho alupheli imbijana luyahle luphele khathesi, alubuyi luvuke kabili, ngoba uJehova nxa eqeda uhlupho uluqeda lungabuyi luvuke kabili. Haleluya, igama lenkosi malibongwe. Uhlupho lwakho, inkathazo yakho, izono zakho, inhlizi zakho, izinyembezi zakho namhlantambama ngokukholwa zisuse endleleni yakho. Kholwa wenzelwe. Igama lenkosi malibongwe. Siguqa nje, uguqe ubonge vele ngoba sukholiwe phela. Haleluya. Ezikamlimu zithuzwa ngokukholwa. uThixo uthatha ngokukholwa. uThixo uzuza ngokukholwa. Haleluya. Kholwani kuThixo. Amen. Igama lenkosi malibongwe. Kholwani kuThixo. Kholwani kuJehova. Haleluya. uThixo akahlulwa lutho. Igama lenkosi malibongwe.